Ketheka wirigiro bwakwa ni ati nwithirite uri na kajumapili gake ga tariki 5 mweri Jomugwanja mwaka jwa 2026 nimbito akabe mutharimi ngoshikire ngatho cia mwanya mbere Bruno ntu bwa gotuthura na witani batu ekinya okologo tuthingatira kire mitandao ya kinandi at Meru TV Kenya. Tukethia tukambia na nkrano cia gisiasa ire itwikite uga mbuge aria ndiri na bwakuga nayo ni gucokaniria migambo gatigati ka atongeria ba mirengo iriele ya gisiasa naria akiaria uri obisine amonini wa Rais Gideon Kimathi na theterete urutungoge bwa thirikari ningi akiruta wirane na kulikithia wirane kiri akari bus audimenti yeye kwagirithwa kwa barabara ya kuma Kionyo akiuga ikethira agirithwa indi akiariria mantu ya uri wakili Mukaria Muriungi na ukomere matagiti kia mubunge ishigomunge kia Southimenti na ugite ii ni siasa ciankathithia ni siasa cia mawirane iguru ya mawirane ati thirikari ikagirithia ni gucokaniria kwa miario gatigati ka atongerio tabure mwandiki wetu wa Nteto Jeff wa Gituma gutariria na bwa pinzani bagi siasa ni batirimene kanisene ya Katholiki ntere cha Kanyakine muthenya jwa narua barani Gideon Kimathi Mutweri witaga ngugi obisine ya munini wa Rais Professor Kithure Kindiki na mutongerio kuromba giti kia mujumbe Southimenti wakiri Mukaria Muriungi nera Mukaria Muriungi oritie akariba guntu guku ni bethere bakimenyera muno thirikari yomba kwithira kibera gorongo kirimantu jege mirandi ya witi nambe ni aroroterete bunene barabara ekwirege kirarami ya kuma Kionyo kuija Kanyakine mwonka Mitungu undi wakiri gitike nkolomba kya mujumbe gitikira ndomerete asonde atana urore ambunge te bolingande ankire ikya buru bole mujumbe wetu no tukigwa nejete andro ja kuthithia ja barabara ya Kanyakine ja mega muno na barabara wikethira ne kuringa campaign ithithwe monge kinye mwisho yanda tumba kwithirwa tithithia maendeleo akirira twakinya igitira campaign barabara we make sure gutengerwa mbecha monge kinya mwisho ni aria akiaria nawe Gideon Kimathi Mutweri onenie kuria gukenwa imigambo iu ya Mukaria Muriungi oritie akari baketa na mbere kuthikiria atongeria aregani na thirikari na kinyango bakethira bakithikiria migambo yao ya rumena na kinya kumeneria mirandi ya witi na mbere ukenda kureterwa siasa na barabara wirambiriri mbije siasa baraboromba gite bakambiria siasa bakibwira ite na mbesha yanganese ne campaign ndienda kubwira as long as Gideon Kimathi are and as long as tuwitangwe na MP no ntondi gwatanira na MP tuburetera maendeleo thai nkuruki mutongeria ujo IBC etumiria kura irombwe woni nitakuja na tutapangana na nyinyi anane ate nitakuja ende thai nyang tukombo barabara yengi tutithareje aja barabara hii kuambiria kuna watu wameketi chini na project nyingine ikuthigwa Umeru project ya Amberia baraba kwenda 2027 paka na siasa ya kuboni ora project yeu iri orongo ora project yeu itithigwa kenda kuambiria tutuinge na aja project yora I am telling you project ile kuthigwa Meru ukamenyo keri project ya thirikari Mumeru yokia project yeu ni project yaku uri mwananchi na uri Mukaria Meru nonto uwa nukurea ushuru na ushuru buo kurea nibugo tuma project yeu gitatia nithithika nera na ndiro mbara mutongeria ujo ni Amiru ni bete na mbere kugwatira thirikari ya President William Ruto so ndaburomba antu betu ba Meru antu ba Southimenti tukaeni ndani ya serikali na bwitikirie bona woni na MP tugitangu into kimwe umenye batwe itu tukujali mantu jenu ndona gintu naranka mwira ugoringa thimu ndona ka file keja kwa deputy president akambira ka file kauga karie mwanka tuba Southimenti bona intobira babati kuona gitaririku nkiripotera Meru TV mbita Jeff wa Gituma
tutegere nacio nkujanio cia murandi Njorowe rwa Kirwa Bore Water Project ira cithirite igitana mbere gatigati ka akari ba Kirwa Nari Ruiri rwa Rera na Kiberechia ni nkujanio cia utongeria na rungamiri bwa project A ya Roji na ria kwithirite kuri na matheta kumakiri akari ba Kirwa yeye gwatwa gukunda Roji roho rwa murandi ijo ningi bakimenerwa ni atongeria kumantere cia Kiberechia bara ekwerekana bakwaragania murandi jo jotegatwike jwa kiguni kiri akari ba Bore ni riboti thuranirina gutarirwa ni Mwende Olaibone. Orira nkucanio cia murandi Njorowe jwa Kirwa Bore cietete na mbere ntuku ya irua rene kukunjeri gicanga chana ne chamani were ya kwebelwa gitene na rieto kinywa bare ne kundi kia mwirio jwa Kiberechia araba tharikirite obisi cia Ruiru na kinya kwangaratania ngwere degeria rio choko obisi ne Kenya ntukuringana na kamiti bari kwa murandi ne jo bachumirite kumenerio ntubo batongoreto ne chamani ori kwela wikanyamo bakiwa ni njama ya kuthukangia mibango ya phase 2 ira iregerio kundi akariba Kirwa na Ruire Roe na baraki nyamo kaibata kunda ntata ya Roe kuma murandi jojo rambereria. Former chairperson orawa aliku bwana Kenyua Ikabu akweja na ntubawe a invendi ofisi ethira member bamwe baraja baera begita receipt chiao a invendi ofisi a geria go impose in the office na boge angaba ya tonya mahali in our boardroom without authority ba jakaire kibaonekengi kire aba iringa mbicha na baumara na ndekwirwa ofisi kwa invaded ndaringangira kamite ba nture uno ntuimbijete imenyete kwina mikrobano mono ya the former vice chairperson kwe antu bakara thikikao antu amwe ba dissolve ate oni it's laughable ate oni nkwejo kwa chairperson with immediate effect bado kie sheria njarene chiao onikanda rigara mbejete kugita Roje kugita maintenance retwa kinyaja turi ofisi ne twigita Roje uro reform chairman Kenyua akweja kinyatha ra receipt ya kwa ntikumenya ni project na ndo ya kana ndo na project ya kwa receipt ya kwamba tinya kukainenge thimune kurigirirwa tutare ya Roje na ndetha gakonda twingiro Roje ntikumenya chairman ntije buga tutethia ate no receipt ya kwa nye gwita Kenyua ja former chairman nena ngunzi ciawe ciukari oja 14 yu beja twambiria kwa tatu ofisine tukira kwa itwebere ya kabisa na tutibati ukinyaja ka kwenda kuinga chairman uroliku uria wa mucindire kule ne ire inge no akwenda kuinga to murie nende o muinga ri na murandi jo aju enderete jo akarate ngikuruka ndethera chairman uria former ukuruka ofisine korasima ejete gucoka ofisine korasima riu ni bakuromba ukaria kinya kuma kiri thirikari kenda kiroto kia murandi joke kinyanira onika nkuria thirikari eto protect murandi jojo against political interference na against the criminal kuga kito ya security ajo muntu ethere na free kweja kugita Roje na kwa thabo kwanda tunywa theri chairman butwere no ntoni tabateri kuingira Roje no ntoni kujeta kuria mbati ngoka imbeta cio kaithimone kenyumbu gicia kwanda kujukia Kenyua gagacindwa bakirike ni bauritie kundi kike Kiberechia kwebana na siasa cia kwangaratania murandi bakibaromba kunenkera kanyo tongeria buraburi kwa bakiwa ni bukwanania memba bonthe wejeta kumenya what they need na kira bakwenda nikenda phase 2 eje promise ne thirikari itekendere nikenda bo benderea kunywa Roje bangi benderea kugitatea kunyonta kiu kyo bakwenda mono na ni bakuthithia na batu tumenyete bu tekwe no tongeria butebugi bwa MC wa Kiberechia wo no ete thina no tongeria antu baba kenda baragania murandi jojo bo batigwa na Roje no ntu bo bena Roje ro rwinge batu aragania bo batigwa kunywa Roje na nde Rosi atukuromba turi a member baba buru njo utigana Roje rwa bure tigana antu banywe Roje na thiri wo turo yo mukamite miaka yu yonthe twatonya na 2013 antu bakwenu ikioski gimogonga ki Roje biu binge bionde bitona Roje kwa nkuireruka menyera sana nonto ito ntuko ciaku ni thiri na uwe na ndeka tukathura batu mukamite wetwo njotene upya na ja ndemo member wa Roje rwa Buri
batu gintu kia mbere ofisi mirire ya Narua no tunkwana chairman ya batu twagwita njo tene soon tutarane ukatha twandikire socio baruga no te atuejukia kenda tutara mukamite wetu atuma tunya ruje no tunjo tene kithwene tutanywa ruje buru utumba gwita chia kitene na muchemanio jojueki uterine the 12 people Ibobaburio choose to be members of the committee according to our constitution article 8 19 G. Ripotera Mero TV kumabore mbeta wa mwende walaiboni. Na we wari gavana akawera Mwangaza Narua wikinyitie nteresha kariene naretire na mbere na siasa cia kumenyera manyere na gukuthuranga ikutho tongeria bwa gavana mutumanto ethingia ningi akimeneria tongeria bwa rais William Samoei Ruto. Jeff Wagitumari na ripotia akiaria kawira Mwangaza kiri mubango jwawe jwa Korea ntere cha Kariene Central Imenti norotithiritie kiara Reverend Mutumanto ethinkia uria ugite no mukunyanire ari ombere na kuga nethire akigwatanira na makatero ja mweberia utongerie ne uria gutibaterie mweli jwa mbere jwa iri uria uciita mbonoko kana deputy governor randa atarite no wari wa mbere kugurwa ikatero kendete kirya gunkunyanira Judas Iscariot yombere ale Mutumanto ethinkia Saitani ashindwe oni antu betu kana vivitie makosa kugira muntu wigembe ande kigokamata muchinko kiro kenda ande ki prisoni te chiringi anenkera te antu ale abo te kiama ale akyo te robia ale aru tuto muize ndamwaira muongo atumirane arume anenkera mbesa amunta kemindo ya kibala mugera nimbu Nkuruki mutongeria ujo watu yita musaliti number 1 ukiomba kwa ila muntu ndiyo nkita meru miaka 15 nirenda itaba muri onungu atabije utekeije nenda ndiyo nka meru jo utekeije ndetiri omucho akura itigerie meriena ndamwira otekio kwenda gya kuandika rietwa ene tukuringirwa kura na mweri jwa mbere ile agurirwe nikatero ici arero tusaliti mwakoroju aramunta kemindo kamuntu arara muchiari kenda ajo kiaronga hii muntu no ara muchiari wawe kenda ajo kiaronga hii kenda ajo kiamunda Saitani ashindwe ibonoko kate bonoko Nkuruki kawira Mwangaza na ugite kinya kweberwa gitene utiwiti na mbere bwithirite bukija kiri Amiru untu akariba Kariene bethirite bakigwatanira na wegana kwegana na no tuibauga kawira nwethina kuma ne kuma obisi zo kweji rokoro turaku kate rokoro turaku ile ibegala loko ibegala kumane kumobisi kendo menyanto ni abeti na ikatero nene wasaliti kwe maragita bona ya kenja barabara kumane kumobisi kendo menyanto ni abeti na imakatero kolere kuhodura nojo wewe yishia besha tadrikale twendi yojo na ojo kumane kumobisi idi mabiranto era kwenja na yeje ilisti yangogesha wandi yeje kadoma kwe ubadhi ya kaere kumane kumobisi orona county government na ambassador ntorene Saitani ashindwe na eba tora kukakawira nwethina kori atire pagwatanirite MCA ma MP senator angana bao kabo chindongo gimwe ko mwake kabo chindongo ikawero mwake baba gwatanirite bonze uto bachumbura nida tora nchumburi ma MCA no kona kangaba nambonoko
Dega korokete abena rais na bakendora kindeke uteongeka uga. Sasa rais, nataka kukuambia Meru tuko na amani, sisi tuko na unity ni adukia bwana shukuru, unity ni watu Korea, unity ni Korea tadawasi bizare, Saitani ashindwe. Na mtoro kuka unity, raia bute ta mawaziri ya tatu. Saitani ashindwe. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Riboti hiyo yatuikia break yetu ya mbere ugeta kuraya nitucokerete. Mujiari nukuria niko kaira mwana waku kugwata kithomo kia utia wa kiriu ugakua nkoro kaire nuntu Embu College ni atongerete ki kithomo kia utia na Kiobundi Mount Kenya East na Kenya ngima na twina miaka 30 ukuma tukwambiriria Embu College mwana waku akegwatira mote ya makamumbithia kuruta wira kajaga Kenya. Twina courses ta School of ICT, School of Hospitality and Social Sciences, School of Driving, School of Agriculture and Environmental Studies, School of Engineering, School of Education, School of Accounting and Business, Advanced Healthcare Assistant na Jenge Kathumba. Iandikithie kiri ujukania uri othiete na mbere kiri mutandao gukurukira www.embucollege.ac.ke kana turingira thimu gukurukira 0741871257 kana 0705761606 kana 0790849934. Ni ugwati ugeni gukungwira miaka 30 ya utungata wetu. Embu College, skills to go places. Jokia rogono. Jokia ni rogono. Jokia rogono. Gote muntu te rogono rwawe. Na gote rogono rutitumi ukaigua rukagono. Jumatatu chionde Meru TV tukureterete mubango jwa Jokia rogono. Mubango juri na murutira jwa utoro. Withura witho bwa mothio jo kenga. Okinyaniria bwa iroto. Naomba ni borea tugutora. Gatumenya rugono rwaku kume kuriro. Iji ningono iri na mataro. Wigikana gokaneria nkoro. Na igotoreta mwendene ya mutorire. Jokia rogono. Jumatatu chionde kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro mwanka thaa 3:30 utuku. Mianga tene ya murithi wa baja kwa Meru TV. Hatua chapa na ndaka ichindire mainda 5,000 ya beti yaku o nyuma ya ndeka 20. Wachetha na chiringi 20 ugaichindira 1,000 na wachetha na chiringi 40 ugaichindira chiringi 200. Chetha na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau. Ngoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia guichindira smart TV, fridge, cookers, mashini cha kuthambia ngari, mitambo ya kuchanganya na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bills cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire pay bill iriani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka 2,000. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka.
Kagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nande no uchiandikithie no gatuika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipps.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Okaire ni bwega muno nonto bwa tuthura twambiririe na yegie oremi na buni oremi bwa kaoga ni kwethirite kuri na mateta gatigati ka atongeria muno bwa upinzani bakilalamika kwaragana kwa magori ya kawa ende Munino Rais Professor Kithure Kindiki akiaria na itite na mbere kumeneria kira akuga ni siasa cia kumenyera manyere ningeti gutegera makinya jara thirikari itite na mbere kuyukia kwagirithia magori ya kawa nkiroki akiruta wira ne ate thirikari egeta na mbere kurutira mukenya ngugi muno murimi inya wa kauga gutigira ari na mbesha mubukone. Najua ya kwamba vile vile rais amekuwa akishughulikia mambo ya kilimo ya chai, ya miwa, ya kahawa, na mimi najua sehemu hii ya Sigoet Soin ni sehemu ambaye labda sasa hivi mnalima mambo ya miwa, na nimesikia pia mmeanza mambo ya kahawa. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kahawa imekuwa kama dhahabu kwa wakulima. Tafadhalini ongezeni kilimo cha kahawa. 2022 wakati Rais Ruto amechaguliwa, kahawa ilikuwa inapatia mkulima shilingi 50 kwa kilo moja. Rais amefanya bidii. Amefukuza makateos ambao walikuwa wanaibia wakulima, mabrokers. Ameleta mbolea ya bei nafuu. Ametafuta masoko kule ng'ambo. Ile kahawa ambayo ilikuwa inapatia mkulima shilingi 50 kwa kilo moja, leo wale ambao wanavuna kahawa wanalipwa kutoka shilingi 120 kwenda mpaka 160 kwa kilo moja. The price of coffee has tripled in the last 4 years from 50 shillings per kilo. Currently coffee farmers are getting between 120 and 160 shillings per kilo, and the program that we are putting in place of making sure we have enough seedlings and we subsidize pesticides and increase the area under coffee production. We want in the next 1 year or so to be able to increase the price of coffee per kilo from the current 120 to 160 to 250 to 300 shillings per kilo, and it is possible. Inawezekana. Vile tumetoa kahawa 50 shillings ikafika 120, 140, 150, 160. Tunataka sasa tuipandishe juu zaidi ifike 250 mpaka 300 shillings per kilo. Tutegere yeye okaria naria CS Kipchumba Murkomen aitite na mbere kuruta wirane ati thirikari kamatia ndoa ya kuthiria wamba bwandithi nyantere cia Samburu nera kwithirite kurina wagi okaria gutabarikia
Nandi ugite mabisa ba okaria bagakanda na akoraba na mbaba bandithia. Tulikuwa tumepiga hatua kwa wale special security group walikuwa hapa, lakini inaonekana kwamba kuna majangili, tukitoa bunduki wanakimbia soko ya bunduki kwa nchi jirani, wanapitishia kule Marsabit, Turkana, Wajia, wanaleta bunduki huku na risasi. Na unaona baada ya masiku chache tunapata shida inatokea kama vile umeona kwamba kwa wiki 2-3 iliyopita tumesumbuka hapa kwa hii border yenu na West Pokot, Tiaty constituency, na imeleta shida kidogo ya kuumiza wananchi. Tunasema pole kwa wale walipoteza maisha na wale pia walipoteza mifugo. Lakini nataka niwaambie, nia yetu ile imefanyika miaka 4 iliyopita imesaidia kuleta ile inaitwa utulivu ya muda. Lakini sasa the next phase yenye tunaenda, tumetrain our officers, tumenunua equipment. Kwa wiki chache iliyo mbele tutatuma tena wale maofisa wanaita special group wenye walikuwa hapa, wale nyinyi mnaita Wajakoya, watakaa hapa na nyinyi mpaka bunduki zote ziondolewe kutoka sehemu hii. Tutahakikisha kwamba bunduki inachukuliwa kila siku, wakora wanafuatwa, na sisi hatuangalie kabila, hatusemi wewe ni Pokot, wewe ni Turkana, wewe ni Samburu, wewe ni Marakwet. Sisi tunakukujia kama wewe ni mkora, tunakukujia kuhakikisha kwamba umetoa ile bunduki uko nayo na uachane na ile uhasama uko nayo. Nitakuwa waziri mwenye atakumbukwa kwamba ameweka mikakati ya mwisho yenye wananchi watatoa bunduki zote ndio tuweze tukaishi pamoja. Naona kwamba because shida hii imekaa sana, watu wengi wako na doubt. There is no doubt in my mind. Because huko Marakwet, Pokot, Baringo penye tulikuwa watu walikuwa wamekwama sana, saa hizi watu wanawacha ng'ombe itembee kivyake. Si hivi karibuni hapa Samburu na Turkana na Baringo, ng'ombe lazima itumwe iende tu itembee peke yake ikule nyasi, kwa sababu tutahakikisha tumetoa bunduki haramu kwa mikono ya wale wakora. Kuna wale bunduki haikuji tu ikitembea. Kuna watu wanabiashara, wanasiasa, wale wanaharakati wa activist wenye yani wanajifanya ni activist, lakini nia yao ni kununua bunduki, kupatia vijana wadogo. Wao wanakaa kwa town, watoto yao wanasoma kwa Nairobi na ng'ambo, na watoto ya watu wananunuliwa bunduki na risasi wapikane katika hii valley. Mimi I have said, as we punish the bandits themselves, we will also punish their sponsors and the buyers of guns and the buyers of ammunitions. Na mimi nataka niwaambie, kuna wengine wakishikwa wanasema nilitumwa na mwanasiasa fulani, mimi nilitumwa na so and so, haikuwa mimi mfanyakazi kwa ofisi ya so and so. I want to warn them beforehand. Msianze tena kusema kwamba unalia. Nataka niwaambie, tutakukujia wewe peke yako. Kila mtu atabeba mzigo yake wewe mwenyewe. Riboti yo kaithira tukinyithia muthia yo ayara tukumanganite kiri metha ya nteto. Thank you very much nonto bogo tudura na gutwethia nyumba nteto iri na igweta kathetune ka Amiro nimbita wakabwe mutharimi ukologo tuthingatira kiri mitendo ya Kinandi Meru TV Kenya ukanyogori mutambo juthingatite ni mubango jwa rumure rwa siasa na rwa jeriwa chupe gitigira ningeni mwerekera jwa mugongo ekwethete kuri na mawirane ya maingi kumakiri thirikari nandi ni wikira ratirine urutingoge bwa thirikari ni mwaka jumwake jotigere siasa cia 2027 igita na mbere kumata ingwendera gitarerega inyogita na mbere kuruta moni yaku yegie State of the Nation amwerekera jwa mugongo agukirukira mitendete ya Kinandi Meru TV Kenya ithira uri na igita ririega.